Siyadibana namhlanje kusenegameni lika Jesu sikuvuka udle wethu itolo-ke sigcine-ke singene-ke eTabernacle sibuka lokwenteka ngekhathi eTabernacle sagcina-ke sesikhuluma-ke ngalokhu lokwenteka la khathi sikhulume-ke ngelitafula noma-ke nge-altar ekushisa umnikelo ekushisa umhlatshelo wakho nekuvuma tona egameni lika Jesu. Ngitsite-ke kwesibili kwaba-ke nendishi yemanti yegeza tandla netinyawo yona-ke lo mpristi nasacedze kushisa tonke letina kanjani abevamise kwenta kaso abethi kuso sonke isibane lasithethe asangasihlaba asishise, but before asishise abethi gcola ithonsi lengadi ebhakedeni lakhe so that bonke labantu labete kutonike intoshisa umhlatshelo wabo la ukhanze sile bhakede laliphethe leli linengadi yato tonke letilwane ngoba uthi gqonga la athi gqonga la abesike nangabe sebacedzile-ke bonke labantu bahamba-ke bese-ke uya lapha-ke nedishe emanti ageze tinyawo emandiya asakwenda lapha emosque yabo ukhanza sibaye bogeza tandla baba nemanti nje lahamba egeza tandla netinyawo basusela kuko kona lokhu lengikhuluma ngako egameni kanti lokhu bekusithunti sembhabhatiso lokusho kufa nekuvuka naKristu egameni lika Jesu. So lo muntu nageza le tandla ugezela nenonke isithunti leso kusymbolic kukhulunywa ngokuthi ngakahamba hambe kube khona umbhabhatiso egameni lika Jesu. Ngengceke ngitoveta kulesibane lengitsithe silapha ku far left yini ke lesibane sasinani ke sona lesibane ke abantu abakethu sasisithunti selibandla la Kristu simelele libandla la Kristu lesibane lesilapha lesinetibane leti sikhombisa ngengakhuluma ke ngako nangikhuluma ngaletters to the 7 churches ngasho ukuthi uthi Johane wendluliswa etibaneni letisikhombisa egameni lika Jesu. Sengidonivetela ke lokuthi lesibane sisithunti selibandla lesibane singithi thina maKristu. Nawufunza Matthew 5 verse number 14 uthi you are the light of the world, nine nikukhanya kwelive egameni lika Jesu. Lesibane lesibantu abakethu lokufike kumangalise ngaso ukuthi sasakhelwe nguNkulunkulu noma ke it was lit by God. Sasisokuyini kokhela ekulayida sasilumekwe nguNkulunkulu. So kwakufanele ukuthi ke singacimi labapriest bebanesaya lenkulu yekwenza bende isiqiniseko nobe kanjani ukuthi emafutha noma ke parafini noma ke oil yaleso sibane leso ingake kwendeke icime noma liyahusha noma kunjani bona bebana ngoba silayidwe nguNkulunkulu lokusingalamanye amagama abantu abakethu egameni lika Jesu ungaze ube ngumzalwane usuke wena ungakatikhetheli wena usuke ukhethwe nguNkulunkulu. Ngeke phela incwadi yaJohane 15 verse number 16 athi aningikhethanga nini ngimi lele nganikhetha kafishane nguye Jesu lo layida lesibane sakho sekwekuthi ukholwe egameni lika Jesu. Ngaze ngakhumbula kukhanya kwakho kubonakala ngekuhamba kwakho your walk egameni lika Jesu. Nginginakana ligama leshiwo nguDavide lapha kuMahubo 23 verse number 4 nakathi even though I walk in the valley of the shadow of death I fear no evil. Lokukhanya kwemzalwane kubonakala ngalo kuhamba kwakhe. Lokuhamba kwakhe angikhulumeli mina kunyathela lapha ngikhuluma ibehavior ngikhuluma kuhamba kwalo muntu uvele umbone siwe ngumzalwane lona ukulumekile kuKristu uyakhona kuhamba ekukhanyeni egameni lika Jesu. Ake ngibekise nje ngalo walk and going akufanani. Going ungasebenzisa imoto ungasebenzisa lahashi ungasebenzisa bicycle, that is going, but walking it is only by foot. Uhamba nasikhuluma nge-walking yenteka na uhamba kunjalo ke la kholweni ukubita ukuthi uhambe ngetinyawo. It's a walk, it's a walk of life, it's a walk of life. Ukukholwa is not going, it is a walk egameni lika Jesu. Mangake ngithathe lo W ngibekise ngawo ngithi umelele words
lamavi emlomo wakho etimeni letehlukene ukhuluma njani wena your words lo W walo walk ukhuluma uba kanjani wena ngabe sobacasulile bakwenyanyisile bakuconulile uphendvula njani. That is the walking. Sineke sibuka ukuthi wo yokuphendvula kanje nakuchaza ukuthi ke ulihlobo lolu kanje nalomuntu bese ngithatha kulo walking ngithathe A egameni lika Jesu the actions akho kanjani ama actions akho injani inkambo yakho uphila njani uacta njani wena njani wena sikubona ke kuhamba kwakho ke ukuthi lo muntu uphila njani lona uhamba njani but nasikubona etinkonzweni sombona lapha nangiyakashile lapha etinkonzweni talabasha eka SU nangiyaloya siyabona lokuthi okay this one is walking with God egameni lika Jesu. Number 3 kuna L ku-walk lapho ke sisuke sikubuka le lifestyle yakho ukuthi wena uphila njani ugcoka kanjani hairstyle siyayibuka ngisho dress code awunothi wena umfana waNkulunkulu logcoka igcebhe logcoka iveza ithanga le lifestyle yakho ingumuntu vele ungumuntu lo kanjani utholakala endaweni zawo nathi lapha ungena lapha ngesondo sophindwe esondweni lo L waloko le lifestyle bese ke kugcina K la ku walk siphinde sibuke ke nema knocks lokwekuthi nathi kushaya wena timo uyavuka yini nabe sewuphocakele awuphinziseli nabe nje timo tikungqukuda awuyekeli lokolo noma unyembenye impela sinaso ngiphuma mina ngishintshe libandla mina wena njani nakufika ema-knocks empilo nakungqukuda wenda kanjani egameni lika Jesu. Sibonane nakusasa egameni maye ngiyathanza lokukhuluma ngalo walk because lokudetermine lokuthi vele le reconciliation emkhathini wakho noNkulunkulu yentekile nibuyisene ubuye siwonke yini kuNkulunkulu egameni lika Jesu kuseka amen.